Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ya kamet badang sa jong uba Robert Karshiying uba dairu UMP Barim jong kejelami kalia syakaying dorbar thau ain Raja Sabha la tep dan buromno hakas ngisat jan jong kendai terik ubnaya yong arajar arpuar ha ulom jing tep jong balang Catholic halat kra Shlong Hashwa ban leit ra on tep ye kamet la penlong ye kajing le nyam ha plau ying ha Bonfire Road ha Lashmere Shlong kabadon mar persya bat ka Stephen Hall ha kabala penyai da u parish priest jong ka Cathedral Parish lat kra u Reverend Father Pascal Lingdo Bad hadin balawai kajing le nyam la penlong pat saya kajing yalang ngolem bad ai kublai khaddo ye uba Robert Karshiying de kikin hon baper bad kin tobru ye kin nong yalam jong ka Kasi Students Union Sengkemi nang tadi us im jong ka Hima Khairim u Dr. Balajet Sings im bad la puleru ya ki kerwo ngolem bala pha do menteri rangba jong ka jilla u Konrad Kongkel Sangma bad kiwei Regimen sem jong kiri hok indon hakaktiu blay wakin om shem sasti ay hakikmat jong ki babi yi gum ki balayap bad habakila klat tharai baki jenja bad ya ka jinglek no jong ki yo kum ka jingjo hose isuk penda aba pet ki briu i gum ki balasha penshidom penban ki dap daga jinkamen aga jingbam ya balasha tinjo indian kinsoi nrei kinsai yo ya ki jingpa ka babu namaru blay onda ula tinjo yaki ula shem ki long ki babit ya uhi gom kaya ka siar ka pajwa ka pula prang yaki bat gom ya ki jingknya balaterwa ula pajang yaki Onda wan bishari ki ken sapranai bat ken sakenti gom ki phulya ding aki king kong phang ken sa sanshari kari bat ken sa long ki kanra khalo ki chai kri padu try un sa long sim yuki chuan jo ki bashania hau is no to ya ki jing shisha bat ki bas kam jing Kini ne batu hakuji. Namar kujingai batu kujingai senai. Idai tang yaki bawati. Play uap usumar yaki bakul kijui. Kenriang nakaliang jungi buntabalang. Ikwa bang itu jaga benta kebamai ila contribute. Ha ke imlang kesalang. Ha ke jumpa teli kesamla. Ha ke jumpa cewi ke jatuh riu. Pada ke yang sem Lebuat jaga leti ke bau pa pula bau na yen syabun ki kei ilalom ki cing kuma ong tien light father light son dan pe ki ba Robert ila shisha ya kata ke bat pendam burong bat pen long ya pa ba ke yen sem ka burong bantai Babang tua ay kajimha kajimiat jong ka imlang kasalang. Nama ki ong natin service to man is service to God. Kadi syakri ya ki para beliau kadi ki syakri hiya ublay. Tongin ya duai nabis nei yengi kotrai. Mau trayun pediang hi haga hima jong kajing sai ba kajing suk. Tongin ya duai nabis nei yengi kotrai. Na ke benta ke kimi ke kpa kinong le bha mat ke lot jongi ki bala khat no bau blei un khod yaki ban song lang mat ke ro kho jong u habneng tongin ya duai na isei ngi kotra na ke benta jongi baro ki basin benta kane ka jing le niam bau pa bneng un suma so kher mau nia da ngi ha ka den ti ka jing im tongin ya duai ngabis nei yengi kotrai blay kan rat kunong bu nong thau kunong ai ben riu kunong sam ben riu ngi ha kan perthei
Malay ke GM Bogordor ke Bakansai jong Robert Karshieng. Hagaba hakiniki nripus nem tam ila pendep ila ke jong ke Kamram. Kumukun juga yang kesem. Kumu lok utengah juga yang jong ikong. Kumu men para jong kini men para ibabari. Peja cengok kena bi deki bagasin ke bakadu tibat bagi kesok ya ke badang sa juga bet juga. Kan rabi kerku kerdo iki sipara bakini di sutu cumbat kerku kerdo ya ilok i tengah juga bain tengen ke mensim kerku kerdo kan rabi ya kikur kikha bagi bahiye ngasem baro ai baka mensim ju robet kana masalin ti senkin hang ka umba kumsan tupun tu sengkong himame kan rabi bain poisuk poisan hiying jongme ngipan ngi kerpa di kene baro hagerteng batiang uji sukres utrai jongi amen kokpa jongi uba hapneng kan long ke bukhuj kerteng ke jongme kan wan ke hima jongme kan long ke mon jongme ha ke kandeu kumba hapneng tuai ngi manta ke jingbam jongi ke bahala kasngi batu map yangi keringkang jongi kumba ngirung imap ki beles new yangi badwat alam yangi sya ke jing pensyoy and ray to polite yangi na ke bas new amen. Seneca the philosopher once wrote, as is a tale, so is a life. Not how long it is, but how good it is what matters. This is the life and legacy of Bar Robert Karshieng. We are all gathered here today to bear witness and celebrate the life and achievements of this great man. On behalf of Dorbar Shnong Laimukra and the Executive Committee, I stand here as a Rang Bashnong to bid farewell to one who was once a Rang Bashnong of Laimukra Dorbar Shnong Pelun. Thank you, Bar Robert, for your dedication and service to Dorbar Shnong Laimukra. I felt very inspired that when I heard the news that a young and dynamic leader was elected as a Rang Bashnong of Laimukra. That same feeling lives on till date. He made a difference as a Rang Bashnong, and that same charisma was carried forward when he was elected as the MLA of this constituency. But Robert was a born leader to a great family, where his father was one of the tallest Khasi leaders whose contributions to the society and the state people still talk till today. He was born into that legacy, and Robert never failed to live up and inspire. His death is indeed a huge loss to both family and society. Not only was he a highly educated man, but an inspiration to generations. As a politician, both as an MLA of 17 Laimukra and an MP of the Rajya Sabha, he has served to inspire both at the state and at the national level. As a student leader, Bar Robert has left a legacy which will serve to inspire students for generations to come. His death has really left a huge vacuum. I conclude with the words of a songwriter, Irving Berlin. The song is ended, but the melody lingers on. But Robert, may heaven's gate stand open for you.
Yours was a life well spent. You will be missed by all who knew and loved you. Ulo bodum wantap syagi jenggot ceprakat jika sengi berogoi hak tuga klepmat hakabangi laduno sayugai pat unong ilam barat ba jongki siu ubadak kedau lenti maprat lenti yagi bebun ba kiki padaya kapor jong udi unong ilam balala ban sanjur ya kanika lama rong bulu kepengi tap manta bat hakju kapor kedai kapor jong udi orang ba bodong nong lam jongki sut kisnem praphui du prapusau ala bantok ya ke konstitusi juga ke isu habangi persang ban lum tok ya kimat rekam jogi nilam barem nadu senam kat kendai spa nya prater ter nilap bak ayam samoi terekam hakapor barobat ulong kum presiden nalor ki isu jongka puli puti bat ki wei pat isu kabaktik hamangi pek ya kimat rekam galong udai samla nong yalam tukupor ubakren sepang ban penklan ya ki antareri ki dorbari kata galong nadu ki et ki hima kirat ki snong ki thau bat komta ter bat ngisim baka jingyu i jengai jong ni orang ba kadai ke ba ngihap ban perto ya ki mati ki bakrau ki jong Komu samla samla tangkai ya kabor perkat perdan bar wasim ya kesenjam ban syakri ya kejat benriu nadu kabor jinglong samla bat bakhap pensho jemut su yang i wei ki samla wa petengi ke dikasan tem terkam bamta kalong wat hadin baula kamno skoi pat ki jeli jong jing syakri hak imlang salang ya kejat benriu ya kejalah berkoi ngisyam bat ngilap pakai nongrem kibas kem jong ni orang ba kem semlah kelah bat kem semlah telur satia bat katahi kaktik hangi ibai bat ngisyam baulah produk ya sebon ba kiki hakadan jong long ngilam bat nginget bau senyang bakrau jong barobat unjai keren beriu nak kapor wat lau lai nyok nasla jong pertai rei ki kami ki berat ba jong barobat kinam yap lanuro hapakum kene kelemat na kaliang jokaseng kim sodan kentien da kumbai pa hanrei ngi susem ye kene kabu pan pa kerwo sngulem ciki para kurem ki bahi yang sem ksiu kham tamru ya kur khasing bro koi hot jing sotu pajeng perkhat jungi gum ki beriu kalong ka bae ban priang jing duno lo jong men ne baying ban bae bathon hanrei ni sempat ya ka wei ka perkhat ka padan kata kalong unong thau utip khamba namar kadon ka jingong watang iwei nyukli inam hable noi klem jing tip jong pana jong khadu khadwai bat kentang yawa litsuk barobat sedua jong play nang ya jong arsut ya kari bekejat penriu berkoi ki mati ki jong pi ki jing prat lenti jong pi ha jing ya lenti kham tam haslam terikam jong ki su injai bodien nakasingi singi pilong orang ba bayi i jenga bat pilong orang ba bak kedau lenti bat prat lenti hak menor ya kementa bat kumjuru nam takalasa yang humi nak mentah kecing kelat no kecing i bak Robert Karsieng ketika met i kedan khmat ke Pulau Yeng siapa menerak sebelum tetap te nagaliang jong ke Persian Kersi States nagaliang ke Himakarim awan ban mi khmat nak mentah ban berpau je solem yu ni rong ba bledan bentah pengi agis nem geladap ningkong ngai kubor solem kecing kublai solem yaki para je ba Robert Barok ngai kecing kublai solem ru yaki kurim i jong i bal kemju i bahayeng i basem i jong i Barok
ki para ki persa bat baro ki kur ki kha ki jong i ngapan pau ko jeng solem ya ki bara marjan ki jong i biajan ki jeng long kamen siem na kamenta jeng klan no jong rong ba klem pat snow day por ka jeng perkhat jeng para brio tiap leng jong kinong yalam jong ka balang Katolik ifadar ibelami no mentan bila pendep service ki rangba no yalam ya ka balang berkemjuru iki khon kari ki parasnong ipartau i rangba snong jong lem kra pelun ki kur ki kha ki jong i kumju ki para kari ki beledan mensolem na kamenta ka je dei bu ni rangba bebuan hi ki bangam la penyu kerteng ki la bendan ru kinong sunsiar hima ki ba ya poi ha ni kapor te ayu nong ubriu ublakat ubriu ila yasno yu jeng batai ka bakham benya nagi tu rang ba sakaman ki belejan beni bretep ba sponji te ngimla asuban perkhat ko moipan ndrei tang jeng du bakrau nalor la ga yeng de yengi bro ki badan haka sunsyar khadar hake emlang salang na kamenta menteri lagi hok kirti ki ba ubarim labu na kamta jeng ni bag ni petang iban ngasong along bodan bak banyayo simta hak sejar kadar haki sencar hima ki balong ni maki kinoyo peteng ni kilong swa ki jongi ya ki riti ki dustur ki bangilong ki mat ti jong sencar kadar hak riba i ki jongi ila yo ki sencar belai duit ki sencar trairi nadu ki sencar nong ki sencar raj ki sencar hima barna kemen benong bah je dei kam jongi barkane ke yeng kelalong nadu kapor jong ikhpa jong yeng ibalalong teng unom ikhpat nang tay nampo mauti konsensi bilalong ru kabinet minister apo ka sarkar Meghalaya ilalong uwe nong kersan ikirti sencar jongi ibadan cari boy bat kumju ro hima jongi namar ka hima jongi kentup dia ka kethi sinong ti ibadan support boy kentup ya mau hati konsensi te yang akan mau nomor to por men bang rang simti kam ya kam haus nem nyepupra mentala sop nem ikpa jing ilawan hak sni kentiu kam yang bat akan mau ya contribution jong i bila le sibun na kamta ketika sni kepala pu lepieng hang te hapo yin darbarnya smith kejadian bi barobat akan mau kelalong nodo kepor yang kam samla atau por dan bai dang long presiden joka KSU lawan banyak kenduk yang na kamta ki kam ki bedai bat riti sencar ki ma berkuno ban persa penne yaki niki badan hakari ba i chungi te layo mesim sibun habang apek yu samla bersong sit berstat ki kitien liet bangam jeliu yaki ai bukuran budak tipru yaki ai budan nagamta kabahagamiat jongkari ba i chungi kajinya dei kajongi kelanang ya chakmat berkumta hajinya dei berkikam himasima namar idadon ni kata kajing angnut kajinya te kajongi kitrai hima kinor sencar hima men ba kasorkar doli kelami na pokari bat ilaya laga dong kecil sencar te to kopor bak sorrat dia klesoi bani kinor sencar kilong swa bani kikini jongi kilong kinor sencar to kopor snem sa punyo sofra ber government of India yak ta investment of session bate yak ta ki kiete ba yindan kijing laju de sencar kadar bakta igi ho kichange lakalong ya khandau siap iklau tap ka kawa pergi weipat te kejia dan beta kejong ibarobat kalong hagan ikarukom bakum u MP hak tu por namai lupa kejing i ilakari iligirti dustur makunu ban riban semari sencar kadar kebadan pokadi belabu kilong suaman swa ila ya kendu bani namar ngidan kijong githot version ngidan kumba arfusan laipo hima te nilai kendu lang i da kejing kermen bamai kum unong nikmat apor raja sabah atau por inla ban lei ai banyak keren penimbyang yang tegiri di sencar jongi ban penkan mau yak sur India bakini sencar kadar kom bakalong menta kam sim ai lut ligi hok bagi de benyo kat kum kete jete ha ka IOA ben ba haus nem ka kandai spa so pufra la simti ta kam bada kejing perhat syahmat kumno ban non ra i kejing jan kejing sungtu bad kejing yolat kejing banyak kendu iki sarkar India
ngilai penkre ya ke darbar hima bati ki darbar ri hatu kapor jan man lagi hima jongi ngilai lu darbar hima ban penso hakmat ki kon khajar ya ki hok jongi bat bangidan kalat kelti lemba une nomi khmat jongi hapor raja sabha brong hiru nong yalam bestad usamla badan kita kemensiam kecing angnot kecing injekai nakam tak hok kejongi kumtang ngilai kendu ya i katu kanasian pat idai mi ubalalong unong sandur ban lumnya ke darbari hapo ke rijungi ina yo ke darbari ke beningkong haus nem arjar saw hang tia smith hapang ilalong portelang bulan Januari berlekan mau ke jeng kreat jeng senong ndrei namar ke jeng lam ke jeng i kela pensong sit ya baro ilala panwanya lam ya ki MP nang nepot dali ilala menyelam ki he kian sarkar berkemjuru kelat kenti nak jeng don ke jeng i iki pria iki pelak penyerap iki emang selang bententai keri na kementa bensandur bata KJT kebengidan berka sarkar India IOA kan im hakisni berkisnem ke pendawan tegani kam simlakut tangata ndrei ilayo aru ya ke darbari kemahar hapo moflang badai belalong unong sandur ya kataru ilala penora biang sa sisien iki MP na podali bat kemjuru iki he kihan pelak bensandur na kementa kecinya lenti kejongi Banyayale nak pergi hok kejongi ya kiba hadu menta 49 hapo constitution buat lada ladon KJT berkesukaan India dan usnem sau punya sufra kembang ong syakmat te ngai i namarta bak jingdan kejongi jongi ya ketenrai jong kesencar kadar kelap pelong i bingin sui sujan beri yim sim yadu jengkermen ka bidang don i ndrei hadin pat dela yang ya kapor ila plin lenti yang ipat dak pengi kenduru ya chief minister barim jong kejela perno sangma belalong atau por MP Lok Sabha belalong minister podali ban plin lat plenti yang i nagam tak ni hok kejungi podali te lalong kejing yarap sibun atau por akba ni orang baru nagaliang jo la persangkat bala ban plin lat plenti minyo etaka review jong concession dan berlapan pelilat pelti kemudian pedang ya kata kejete tiki kam ila siai kum tu ndrei im semala apan poi sui pat nomor ba ke parlimen ni ke don kam ya ka ratification jongka pan ai gini hok jongi ker kum kejete nomor kam sim layat kum bangi pilenti kum ta kam ke saat tengno ndrei kecingkan mau jongi ba robert kalau ba dai mi banding kong ya penora ya gini kecek ya gini ke kam ke jongi yang ke isu ke jongi siapa parlimen berkumta ngasno ba ketuka review committee jong ye constitution belalong gitu gisnem arjar tam kelalong kelat kentingi begini kendu iki he yan sarkar perhatian kejarap jong i ba John Karsi ibla peteng pantik e bommen jong i lostang kelalong yang i minyo lat ben pensngo iki berkeni kadang ya ji hadu mentah hagini gisnem beladian kidang sateng ikam marngim semla suban penyak cepat imsem sun tau nom ikmat jongi hapodali ban perkhatlem yegini ge ba iba robat kum nom khara to porle te ayu kan ong tang jing sungo sanut pagi kam girang sa dei tang jing sungo padi ba kum urang ba imsim le eno maringe i ke jing start ke jing jinga jing i ke jing slur ni ban kit hok i kam nakam tal kari kelalong ru ke wei ke jing yarap kelalong ke mau jam ke jongi sakmat idan kisaki sebut idan ki kot kis lagi dulir depat banten i ba kesuar niaru kejupa piki ai ba ini ai pan hadu mentah
Ada kucing pernah ni, mana bapak kucing pernah makan? Tabu dong tu try. Glories pass away, change and relatives, media, Kasi Student Union who were with us all this time. I'm sure Robert also is very grateful to you, and thank you very much. Thank you. Kalong sisa kejengdu bakrau dari ka songgem mon bana jerong pan di Robert hangi di Indan hagi jengken mau bat i wala Indan sumi ni jengken mau ya ka kamati ka ba ila sul ashor nak benta taki isu ka jat nri berokawai kinyai ne hangi ba ni ru ngindang yai hi ban pensawa ya tagi mati ba ila no senyang raja beriu sikiwai pat perdo parsnam kamtam ni gini ki kon samla ya ki happy barit bikin tip ya ki kakam ka bai lali mensua kumene ha bingindang song service ni song sibun ki jengkeran kalau ki kam ki bai la trai mai wat hadin di la ni no naka sengki isuru te hajingnya selok ki jongi bagi nong yalam ki barim la itu khana bat iba robot hi la ong ba ya kalama nomor ki isu mensua persen 1978 adu 1980 dan kalama di tahun 1981 iba robot ila desainnya kalama jong isu kalama rong blue harangkat bagatu ke emblem kemudian nyok di klur ding kuai yang ta kuba ka wadlam
kasti kenam karanti sum bat kakot bat aga juga por tentang kataru ngat bat kajing i jengai jung i jung sampang jung i ba kaseng ba lada kamdon kata disiplin lada kamdon kata kariti trekam manlong organize akar komtre kakam kajam akanu kurkom manlong dukat tisi akanu kurkom kakam kabaki office bearers ki di banle ila draft ya constitution kabani kong du jung tisi aku tu por lembat ka tim ke jung i aku tu por di kini kilong ki ba mangi hadu mentang na pan kam pina pen yang peru kalama blue kawe hi hakasi baitap mi ya kalama kabani design mi kadang kawe kaba peni ba kamati ke ba lasut lasur kanang yai mi hangi mat kumjuru tang kata hakapor ba ilong presiden jung ki isu kasinjam ka ba isim galong issues ka ba isim galong ba UI bagi tolot ibor sensyar ini traditional institutions ini ibor sensyar hima ibor sensyar senong kirak tolot mat kilong la kajong man nakaliang kaseng ha to kapor lang ba kajing yalam bujung i gijulum gijulang gijulik banya kendu ginong yalam senong ban press ban dawa ba ide ban yo susu otak kabur kata ikhtiar kum bade hapo ke instrument of taxation ti kini ki mati ki baila kini ki issues ki baila budin mai ni na kaliang kaseng group tangin dang yai budin bat hadin jungiru la dengim lan pendap ki ban din jungiru kendang yai beteng gini kam ki ba sateng bagi idan bungut presiden sementara sangut ki presiden miladu tentang kita sasangut ki badang don hapo pertai sangut miladu di kum kadak man saburam ni ki bro nakal yang kaseng idang don mata kajing sna ya ka documentary jung ya lenti jung kaseng nadu bala seng ya ka haka arpo trek beber 1978 but hadu kani ka klimat bomata bat ngan tu epiru bahakan ni ka documentary nakal yang kaseng ru ngila pelong ka jing interview wi ba Robert but on ngila lala ben release ya kani ka documentary kan dei ka dedication ka jing ai buram ya baro nadu i ba panbor tayang bam kuai 2 rublei ba Michael Sim ba Robert Karsieng bam kuai 2 rublei ba bol eneng do bam kuai 2 rublei ba Bansan Sing nong bet bam kuai 2 rublei nanti iba buat adin terter kumi ba Paul ba Samuel iba Daniel bat mantai ba lambak merengar bat kumjuru ya boro kita dikot ki bala IT mat ban sim na ka banta ka jing song sengan na ka banta ka jing yo kata ka hok hala ka jong ka khendo ka siap jong ka jet bendri ka jong ngimpat yo penyakaran bah marhamat bai ba Robert nomor ba suara idan agajing sistem andaikat kum gajing suku gajung ni ti ngatrai gajing sanut gajung i gadi kum kita ki issues ke bangela yasomi la ekran mene pan klang susu ya ki bor ya ki ikhtiar jong ini ki traditional institutions